lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga inta drama ita, ket naa daw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Aymi, manipod probinsya ti Ilocos. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet ang nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak apakadawan iti adal ken mang tadliwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Kidawak nga ilingan na kumalatan itinagan nga Aymi. Agmay may sa aklaang nga anak. Daksanggasat tanasapa akmet anaulila. Pimusay ti inak gapu iti sakit. Kastamet laeng iti amak. Iso adim makkelak nga rod iti puder da lolo ken lolak. Iso na laeng, tanagsaruno damat laeng apimusay, gapu siguro iti kinabaket ken kinalakaydan. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysa. Lola, apay a pinanawan dakmatan. Kasanuak paitan. Awanan kaduak, Lola. Oy, Aymi, gusto nanda ita. Overacting ka mat. Hindi ka ba asangit ita abay ti bangkay ni nanang. Makarengreng ka na. Maladingita naglagamin, Uncle. Kasanuak paitan. Tawanan da lolo kan Lola. Awanan kadwak, Uncle. Well, ngam di ka agrungaab akasta. Agluha ka lang. Saan ama sapol nga irungaab? Wano ipigsam dagsangit. Uncle Raul. Mga pasong na bandang nagsakit di tinabayag. Huwag sangit ka, agluha ka lang. Saan ama sapol nga ipigsam? Nawatam. Wala, Uncle. Tangayawan mo tanda na ng kandatang. Umay kalangan agnaad ija balay mi Aymi. Agpaiso, Uncle? Wen, agnaad kan kada kami. Nga maggagat ka. Ngamin, jak kaya ti sadot akabalay. Wan, Uncle. Kan nagsardeng ka pala nga gadan. Tapno matulungam na antim alor na kadag iti trabaho ija balay. Amom tagluto. Amok, Uncle. Nasaan nga rod no kasta. Agluto, aglaba, kan agdalos taramidam. May mayatan ti kasta. Ang tagmay saka dito'y da na balay. At least si Jay, taadda kami akadwam. Adda kami amang isakit, no bilang taadda mang dangrankin ka. Agyaman ak, Uncle. No makalungaw tayo to. Di ituloy mong tuda agadal. Wan, Uncle. Kit agyaman ak unay kada kayo. Agdalos ka dito'y kusina. Kalpasan na, ijay kwarto mi. Kan punasam amin atawan, wan? Wan, Auntie. Agawa am ti agdalos, tagluto kan tupay inton madamdama. Wan, Auntie. Kalpasan ama kaluto ka, laba am to amin, dagiti inakas ko a kurtina ken up ti kama. Wan, Auntie. Numalpas mon to amin, dagiti ipapaaramid ko. Ingkan to alaan te inorder ko asaba ijay ayan damari mercy, ha? Pangan-anwan niyo ti saba, Auntie. Aramidak abananak yo, ta isursur mo nga ilako. Ha? Oh, apay, di mo kaya? Masadot ka nga agi sursur, kasta ka di? Ay kwa, Auntie. Kayat ko, nagagatak amang isursol. Banana Q! Gumatang kayo! Banana Q! Ay, nagrigat gayam ti awan tatang kananang na. Ay, nabanog ako. Ngamjak mat mabalin ti agreklamo kada anti kan Uncle. Taong tanda ko matno ko, ah. Ay, sakla makainan na. No pa nagtuturo ganiti rabi, eh. Sapay ko mata magatang amin to'y lakok a bananak yo. Iti kasta, masapa ako mata makaawid. Bananak yo! Gumatang kayo!
Simangpot kamot gaya man kanakan. Wen uncle, Kahit nalakom ka dimot lang amin, timpala ako ng tem. ada na bati addo uncle, ngamkinan kon ata mabisinak mat itayon. Apay ngay, isupay ko matibayad dayjay. Apay, di ka nangan ayay dagsapa sakba arimor ka. Nanganak uncle, iso na laang ta mabisinak mat ngamin unay itayon. Inton maminsan, agbusog ka, tapno saan mo akanan tilakom. Sayang mo ti mapaglakwam ko may ti dayjay. O ala, bayamon na kay. Dayjayan titangdan na naglako iti bananak yun. Ha? Yag mo amin tinaglakwam, ay mi. Adtoy auntie. Agi na ka. Kalpasan na. Ingka agluto iti pangrabyan tayo. Ilakok ti balay kan lote day dinanang kan tatang bakit. Kasanong ko mga ilako. Kat ni ay mi mo't tinakanagan ichay. Iso tinangipatawidan dagiti dadakkel yung. Gaputa isukat nga rod ti pan nakabagi day di manong Armando akapsat mo. Well, nga madamot kanyak ti papeles ti balay kan lote. Kan maysa, kanakakmot na imi. Adda iti puderta. Isong adda nga rod karbangak amang ilako iti dayjay. Kat adang harudan bayar mo. Ado ti bayar ti hausin lat. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Makamu ka nga rod araol. Wen, tapno da pang negosyo ta. Kan pagtuluyon ta matlaang nga gadalay mi. Iti kasta, awan mo't may bagbagana. Addakan ka na kay. Anya ngay kumaanegosyo ti plano. Panunutan tanto na imbag. Inton may gamantan ton ti kwarta. Bakit? Magustuak ti lokasyon ti balay kan lote ngay laklakom, Raul. Ket kasano ngay madam? Gatang mga rudan Di ka madanagan. Pasan kumot nga ipangina. Damag ko at ikaanakam kano matinakanagan dito eh. Apay ngay asikati mangilaklako. Ay kwa. Kasto yamin madam. Pudo nga iso tinakanagan dito eh. Tay sugat nga rugti nang ipatawidan dagiti dakal mi. Kas pan nakabagi day ti kabsat ko nga ama ni Aimee. Iso na lang takayat ni Aimee ti agtuloy nga gadan. Iso napagnumuan mi nga ilako ti balay ken lote. Kasta ka di. Wen, madam. Sigurado lang nga awan to ti agbalin aparikot. Inton gatang konday ti adaga. Awan, madam. Masiguradok da ita. Sige, gatagak nga rudan, Raul. Itatanala ko mun ti balay kan lote. Anya ti planong, Raul? Pampanunutag nga ron na niya ti meta negosyo. Pangalan nga ta? Bagasan, water refilling station, bakery, wano pigiri. Ay kat kumpurme kan ka alakay. Tinapatag adda pangibautam iti kwarta ang naglakwam iti balay kan lote. Iti kasta saan amapukaw. Wan nga ron. Anya nga tayo ti kasayaatan ng negosyo. Aywan, kasano ni Aimee? Agtuloy matlaang kadingagadan. Uwan na. Pagtuluyan ta. Tauray malpas na lang ti high school. Mabalinan. Mani, gumatang kayo itinalintaman eh. Gumatang kayo. Neneng. Ay, wala na. Nagkagat ka mo din, balasan ko. Ay, wala, tamaong tanak ngamin wag sadut-sadutak nana. Kasta ka di. Sa dino nga iti balayo dito eh. Asidag lang dito'y nana. Ay, da kayo ka diti nakagatang iti sigod a balay mi? Ha? Awan. Anak na ka di ni Raul. Ay, saan nana? Kaanak-anak. Awan anak da kanyang ti Lorna. Kasta ka di. Natay nga minan dagiti dadakkel ko. Kastamot tanda lolo ken ni lola. Siguneti day di lolo. Daytoy kanu abalay ti panakatawid day di tatang ko. Iso nga impanaganda kanyak. Iso na lang ta inlako motten ni Uncle Raul. Tapno adda kanu pagadal ko. Kasta aya. Wan, iso makipagnanaadak mo't ita ijabalayda. Ay, manungay gayam tigatangan yung ama ni nana. Kwa. Gatanga kami nun balasan ko. Iti kasta.
Di kan mabannog amapan mangisursur. Agpaiso, nana? Wen, mala. Kwentam numano amin dayta, ta iso ti bayadak balasang ko. Ay na, agyaman ak unay, nana. Ayan tinaglakwam, ay mi. Adtoy, ante. Kasta, agtrabaho ka para iti allowance mo. No di ka agtrabaho, awan mo't pangalaam iti igatang mo kadagiti ka sa pulang. Iso nga agagat ka, wan? Wen, ante. Narigat mo't ano puro libre ti itadmikan ka. Malugi kami mo't akin ni uncle mo. Iso nga ano sam nga rot ti agtrabaho. Tapno addaw mo't gunggo nami amang pakpakan kan ka. Nawatang. Wen, ante. Mana, ingka nga rodan nagluto. Apag huston to, inton sumangpat ng uncle mo. Wen, ante. Nakapsot gayam ti water refilling station. Basit ti maganan siya iti binulan. Anong santan aging ga masubot ta tinagpuunan talakay. Ilakoksan. Ipasublat ko ito sa bali. Anya? Agraman ti pigiri. Ilakok mo't amin na nababoy. Anya? Pagpautang talaga. Nalaklak ti trabaho na. Kaya't mo asawan. Agpaporsyento ta? Una, 30%. Bakit? Ay, si ka nga rot Imbagkan ka ta business-minded ka. No siya, awan amok ka dagita. Suportaran ka latan, lakay. Agsardeng ka pa ilang ag-eskwela imi. Awan nga minang kwartang aramatam. Anya? Kunak man no, usarag tinaglakwan yung iti balay kan lo, ti atawid ko. Ha? Ay, kukwa. Saan da pa yung amin na binayatan ka na kan? Inutang da. Kasta aya, uncle. Wen, iso nga agsardeng kan. Tani, awanan pagpaadal mikan ka. Uncle, kayat ko ti agadal. Iti kasta, adan tumat ko mamay pagpanakkel ko. Kasano aklangan ngay no sa anak a makaadal. Apay ay adi ka makaawat ay me. Saan da ka nga rudon akabailan apagadalan? Kan, saan da a binayadan ti balay gan lote ngayon lako? Iso nga agsardeng kan. Agtrabaho ka langan dito balay. Nawatam? Lunes ita Apay, awan ka di klaseng balasan ko. Kwa, nagsardang ako nana. Di umot ngamin ka no binayadan ti balay mi. Iso lang, deje tinamnamaag apagadal ko. Ha? Nagkunadyak binayadan balasan ko. Ni Uncle Raul nana. Bayadan niyo kumantap no ada pagadal ko. Anya? Ay, saan na pudno day tabalasan ko? Ay, kasi ka mo. Luklukwan na kalaang ni ulitan mo. Ha? Anya ti kayat yu asawan nana. Ubing ka pa'y ngamin balasan ko. Iso adi mo pa'y maawatan ti amin. No kayat mo, siya kun timang paadalkan ka. Ha? Awan anak ko, gaputa nagbakbaket ka balasan. Dagiti laang kakaanak ka ti pagatadala. Kat numanlugot ka, agnaud kan dito'y balay. Ibilang ka kaspudpud no akapamilya. Saan kayo matakapkapin ano nana? Saan kayo akabagyan? Kababain mat Awan rumba nga pagbainam. Pudno asaan tangag kapkapin ano, ang maasyanak kan ka. Isakit ka. Saan akas ka dagiti mismo akadaraam nga alalilaan da ka. Parparigatan da ka iti trabaho. Imbes apagad-adalan da ka kuma. Kat di ka maban. Awan mo't kat ti parikot ka na kami ay me. Lokasta, palubusan dak nga ampunan ni Nana Amelia, Uncle Raul. Katwa na. Apay kung mga alapdan ka. Nulakit di takayat mo, di mapan ka. Kay kayat ko pa'y di Ha? kwa. Tikay ko sawan, nasasaya ti jay tabak nang daya bakit. Maitid na amin na kayat mo. Amangan no pagadalan na kapay daya. Ngamin, awan pangikastaan nan itikin ado ti kwartana. Isungarod ti ko Nana, Uncle. Pagadalan dak ka no. Kaya't ko ngamin unay ti makaadal, Uncle.
Iso sapay ko mata maawatan dak. Awan pa rin ko titiday tayo, mi. Kas na ko na akon, nasaysaya at amapan kay Ijay, tadda mabalinday Ijay bakit? Makapangan kay tagkakay mas amakan Ijay. Iso sige, mapan ka. Tawan mo't mangiparparit. Oh, lakay. Di mo unay ti agsida iti karne. Nang runa da kita taba. Kin inayadam man ti mangan. Kasla ka may bibusan. Diyak mga makapangan no awan tita bati karniya sida. Bakit? Ay, unay kalakit din aya. Iyag mo man dagitan ataba. Na, sabi nga, di mo iya dayo ti sida na. Diyak pa'y nabsaw. Sakto man lang ang tagpalingki. Kanayon akas ti tigat-gatangom amasida. Pasig atabtaba. Kasta nga ron ti kahit kung nga sida yun. Karni nga adda taba-taba na. Bay-bay anak ka dilag. Diyak makapangan na awan taba ti karni asida kunak manag. Mala, yung muna tatay busag. Sayang tinggatang ko. Ay, awanan. Nalugi amin ang dagiti negosyo tabakat. No pinaggidan mo ngamin nga inibatan ti water refilling station kan ti pigari lakay. Wana, tawan mangarod magang ganansya ta. Agbambanog talagi jay. Ngam kita amita. Awanan. Namimpinsan maten analogi dagiti rinugyan ta negosyo. Unak man no kunam anapig sa day tapautang business. Ang awan matlat ta. Ay, wangarod. Adong agpaiso ti pautang ta. Ngam, awan mo tinagbayad. Nagrigat tagsingit. Kasanuta pa'y itan lakay. Pangalaan tan ngay iti kanintang. Diyan mo bakit? Makaumat kas to biyag. Timat gaya man balay da Uncle Raul ti malabsak. Tinasayaat. Dumagasak man. Uncle Raul! Auntie Lorna! Umayak man! Yahoo! Ni Uncle Raul mo tinakaturog iti indayon nga da iti balkon ti balay da. Jakon si nga baliwak tulatan ti dumagas. Uncle! Uncle Raul! Uncle! Uncle! Tulungan na ka. Ay, Marikat, umahan. Diyos ko! Karuba! Tulungan na kami! Ni Uncle Raul! Sana makaangas! Tulong! Hello, Auntie Lorna. Oh, ay mi, sigamat. Apay, anya ti masapon mo? Ni Uncle Raul, Auntie. Intaray mi dito'y ospital. Anya? Apay, ano ti asawa? Naatake ni Uncle, Auntie. Madama atamtaming ang dagiti doktor. Anya? Anya nga ospital ti ayan nyo. Taumaya kadagos. Sige, Auntie. I-text ko ti address ti ospital nga ayan mi. Urayan da ka dito'y. Darasag pa'y tagpataray. Tapno makasangputak kadagos ija ospital. Ay, nagbuntog lakit din ayaw ti sarsaron mo kalugan. Ay, overtake ak man langan. Ha? Adda tra ka masabat ko. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan na Auntie ka ni Uncle. Di ka na yaglatingit ay may panasan ko. Amangan no makapadakos kan katikasta. Kaasim at da Auntie Lorna kan Uncle Raul na. Nagsarunod at lakit din na ospital. Agtalag kay di Diyos panasan ko.
Patya ka di na paypay ang dalor na kan Raul. Kumusta kan, Auntie Lorna? Ha? Ay, awan. Pinutad ang tisaka. Agapuanan di pa naka-aksidente. Auntie, Awanan sir-serpi. Kasano agpaitan. hindi ka madanagan, Auntie. Tadakmat ang mga sikaso kada kayo. Ha? Kumusta gayam ni Uncle mo, Amy? Nasayat matanti ka sa sad na, Auntie. Iso na lang tasan una yung makabalikas. Napiktaran ti panagsauna. Gapo iti pan nakaatake na. Apay ngaya kasi matan tinagtungtungpanan may gagasawa. Kasano kami paitan? Ato yan tigatas yo, Auntie. Uncle, agatas kayo pa. Isakbaya maturog kayo. Agyaman na, Amy. Ang iyang banag kaanakan. Oh, di ka agsangit, Auntie Lorna. Pakawanan da kami kumakadagiti sana nasayahat nga nararamid mikan kay ti kalabas. Panasang ko. Guraya isyak kaanakan. Sore papakawalan na kuma. Pakawalan na kami ganyan. Tren ba? Nagbalik kami. Ada all pitken ka. Napalabasan dayjay, Auntie, Uncle. Awanan kanyak dayjay. Tinapatag ita, katyag dama. Nalabit ang karma. Kada kami dito. Napasama kada kami. Kasano tapaitan lakay. Agpada tamutan na sana makatrabaho. Sakit na lugi mat amin na nanegosyo ta. Di kay madanagan, Auntie, Uncle. Ingka rin ni Nana Amelia at tulungan da tayo. Kat ikarikmat nga aginggat ka ba, anak? Kan napigsaak. Jak tumauma ang mga sikaso kada kayo. Kas itiin ka rin ni Nana Amelia, tinulungan da kami. Iso tinakakaammo anang tangdan iti mga sikaso kada anti kan uncle ko. In pa-therapy na ni Uncle Raul agingga nga ininot a nagimbag ket nagtrabaho daytoy kas driver kan gardinero iti balay na. Intuloy ko mat tinagadal babaan matlaang iti tulong ni Nana Amelia. Nagturpusak nga rod iti kinamaestra ket mangisursuro ak ita dito Ilocos Sur. Bumaket kan lumakay matan da uncle kan auntie ngem napigsada pay met at tumulong kadag iti trabaho dito'y balay. Kastamatan kan ni Nana Amelia. Dakkala panagyaman ko iti Diyos gaputa inted na kada kami ni Nana Amelia nga iso ti nakariknaak iti pudpudno apan ang ipateg ti maysa nga ina. Kanayon ko nga ikarkararag asapay kuma taikkan pay ti Diyos ida iti napaot abiyag tapno makadennak pay ida iti mabayag. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Amy. Ken ka pagayam, Amy. Nuapay matngamin ano maminsan, nuasino pay ti saan mo akab kabagyan wenno kapkapin ano, isupay ti makatulong ken ka. Nuasino pay ti kabagyam, isupay ti mangidadanes ken mangululpit ken ka.
Saan matkid di nga amin taad damat dagiti kakabagyan anaayat latamot at tumulong. Tinapatag ita kat nakaturpos kan nakaamiris matan da angkal mo kan ti asawa na. Kat sapay ko ma, taagbalin nga adal daytoy, kadag iti papagayam tayo amakangag. Di tay kuman orayan nga adapay dakes ama pasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Alakas tan pagayam ay mi, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Katjak tumauma nga agyaman, gapu iti ingkay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Pagyamanak una iti oras nga ititadyo, tapno agdangag kadag iti drama nga iap-upload tayo. Ti pakasaritaan nga inta drama ita, ket nagapu kanipagayam tayo, arubi. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, day di lolo kan lolak iti tinaasam nga agdangag kadag iti drama iti radyo. Nang runa no kasjay amapan kami iti uma wenno garden. Iso nga inyob ubing kumot tinagdangdangag kadag iti drama. Ket pakaragsakak unay ngamin addan ita dito YouTube dagiti paboritok iti a drama. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan arubi. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biyag. Siyak ti inauna kada kami atallo nga agkakabsat. Idi nagasawa dananang kantatang nagawid da kano iti lugar da iti La Union. Ngam gaputa nasapamat nga insubli ti amami ti bulod na abiyag, nagsubli kami nga rod dito'y Benguet. Nagdesisyon ti inami amapan agtrabaho iti balasiw taaw, tapno adabusbusan mi kabayatan ti panagadal mi. Ngamjakon pinalpas ti panagadal ko, gaputasin madutak nga agiskwela, ket kinay kayat kon tinagtrabaho. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awit talang, Beshi. Ang nakapalas ka manan iti kasta unay. Papanam. Opening ti acoustic bar ti ikit ko ita. Inawagan nak amapan agkanta. Isupay di itad na atangdan ko iti talo nga oras apan agkanta. Ay, unay kan. Kalkalpas la ti trabaho tayo, Jemal. Apay, di ka pa'y nabanog. Nakainanaak itayan, best. Sayang mo day, no palos pusa. Isupay no adamang tad ititip. Ay na, nulabsam ti agsarita. Kasla mo 5 ti anak mo napakpakanam iti kasta kinagagit mo. Ay na, kinapod no na, Beshi. Kayat ko ti agurnong. Iti kasta, adda busbusak amang ipasyar kada lolo kan lola dito'y bagyo. Kayat ko ida pa kanan itinginginaan a restaurant. Ay, wow! Go, Beshi! I will support you. Ikaw na ang panganay na apo. Wala. Sige, panawan kan dito'y. Uray di mon i-double naktiri daw. Iti
ti kasta, saan ka ama disturbo inton sumangpata? Ray! Apo! Ray! Apa ito di Lola? Umay ka man biit dito, oy, apo. Aday ba ka? Anya day jay Lola? I-text mo man ni Manang mo. Damagam no kaano ti awid na. Awan mo't ngamin ti load ko Lola. Oh, adto'y apo. Umanay ka din ti 15 pesos a paglod mo. Wan Lola, ado day ta na. Jay naka-unli load ti ilod ko. Tapno dapay pang tawag na ken pang text. Ay, anya nga ti i-text ko ni Manang Ruby. Damagam maano kaano ti panagawid na. Ibagam tagumatang iti kape. Naibos nga minin ti ginatang na idinaudi ang nagawid. Ibagam tajay barako ti alaan na wan. Wan Lola, iso ti i-text ko ni Manang. Sige apo. Ibagam tanuad na nawadwad a kwartana. Uray mangalan tumatlaangan iti biskwit. Wano uray kumporme a klase ti tinapay. Kaano kay kanaw ti awid ni Robay? Saan kan upay ang makaawid lakay? Adda ka no ngamin pag natibos na. Ket ni Rubila ang titalkan na ichay mol apag-obraan na. Kastaya. Wen, Masaya nga nakiti panagadal ni Robay. Kinay kayat nang tinagtrabaho ng tiag-eskwela. ay, wen nga rod lakay. Ang may niya ngay nga rod. Isumot siguro tinay tuding agasat jay apo ko ta. Una, isumot ti pinili na. Isu ti kinayat na. Isu nga raw ti makunagasat na. Gasat na ti sana makaeskwela ta kinay kayat na matantag trabaho. Makatultulong matkit di kadagiti masapsapul dito'y balay. Kan mangmangtad mat iti allowance dagiti adina. Sa bagay matkit di Ang may masaya nga nagatalaga. No nag-eskwela ko may sa kumaitan a maestra. Wano nurse. Saan kita kahiralaang iti may sa amul iti bagyaw. Hello Manang. Kano ka kanong nga gawid? Ur-urayan da kada lola kan lolo. Kaya't ko unay ti agawid, ading ko. Ngam adamot trabaho. Ibagam kadakwada ta agawid akto inton makaalak iti bakasyon ko. Wan? Kasanong iti pagpagatang ni Lola? Ipawid kunton iti biyahe nga agawid dita inton bigat. Inagan kunton kan ka. Kasi kanton ti mapan mang sabat. Sige nga rod Manang. Mangipawitak tumatlaangan ti alawan siyo kin ni Raisa. Kastamot ton dalolo kan lola. Isupay nga igatang da iti dadumapay akasapulan di tabalay. No agudong da iti ili. Sige nga rod Manang. Kaya tagyaman ak unay Agan-anad ka nga rod dita. Sapay ko mata makaala ka adagos iti bakasyon mo. Tapno makaawid ka mat. Ur-urahin da ka ngamin na talaga dalula kan lolo. Sang kadamag da ka. Wan, agpakadaak iti boss ko inton agsubli, ading ko. Ay na, agawid ka no ni Ruby inton bigat lakay. Kastaya. Nasayaat no kasta bakit. Umay nataka no sukunan. Sukunan. Apay ka naw. Ipasyar nataka no ijay bagyaw. Bagno manusan natin mangkibkibin iti bakit kan lakay. Apay, agpakibin ka ngamin ay kat no napigsa tapay mo tamag na. Kabailan tapay ti mapanagpasyar lakay. Sa bagay nabayag mo na panawan. Hindi na udya nagpasyarak iti bagyaw. Imbag ta nalagip di aputa ti panangikuyog na kadata iti sudan. Isuka no ti regalo na kan ka.
iti umadanin apan nagkasangay mahulakay. Ay, wen. Intod umay alawas hindi kasangay ka. Ay, isaganang marunti o sa nag-abadaw. Ang jacket ka. Tanalame ni Jabagyaw. Wen, isa ka nakinton madamdamalakay. Ay, baglaeng tananakam ni Rubeng nga apo ko ta. Wen uray saan anak adal. Adamat permanente at trabaho na. Nanakam nga ubing. Amo na titumulong kadagiti masapsapol dito'y balay. Ay, una yun, tikas to yan napasamak mo, lakay. Apay, ngayon bati na kami matan. Lolo, apay, di mo matan inuray, ti panagawid ko. Rubia po. Lola, kinapudno na po. Dalaw stiragsak na idi kalman. Idi imbagam nga agawid ka nga aldaw. Kung masapa maturong, iti kasta. Masapa mo't nga agring. Kat makaparti tinitiba mano. Nga isunto ti pangaldawan tayo inton sumangpot ka. Hanggang muna yan, takas to'y matan tinapasama. Saan mat gaya man ngagangagas, idiriri nga kita yagsama. Sorry, Lolo. Sorry talaga. Sorry no itakla nga nakawin. Sorry no dinak na oray ang nagawit. Idi si bibiyag kayo pa. Rubia po. Nagdagsan ibaro kong kulola. Ang babawi akman. Ngam daladawin ti amin. Sapay kumatamawat anak ni Lolo. No apay adyak nagawawit kadagiti napalpalabas nga aldaw. Padya kamawatan na ka, Rubia po. Ngamuray no kasta. Agkid daw kalata iti pamakawan kan ko na. Iti kasta malaganan magtirik na. Kaano nga iti panagsubliyo iti Hong Kong, Mami? Saan akon nga agsubli di abroad? No kasta, ag for good kayon, Mami? Una, bakatan ni Lula yaw iso ang masapul nga adda mga sikasukin kwa na dito'y balay. Saan ka mat anam namaan ta damat nga rod trabaho? Mami, No kumata nag-eskwela ka, di professional ka mat kumaitan. Matulungan nak kumamat amang paadal ka dagiti duwapay nga addem. pasensya kayon, Mami. Ngam talaga ngamin ajak mayulo iti ti agadal. Sayang lang ti kwarta busbusak. Ngajak mat lang makagraduar. Sana bali, tauray jak na kaadal. Makatulong ak matlata iti pang allowance daray ken Raisa. Sa bagay katanyangay, anusan da kami nga rod at tulungan anak ko. Nang runa ita, ta saan ako nga agsubli di abroad. Wen, Mami, awan rumbang apagdanagan nyo. Sa anak matkit anaimot. Basta lakit di adda anak, mangtada, Mami. Hello, sa dino nga iti pang dagasan miking ka anak ko. Ay, pasensya kayon, Mami. Ngam sa anak ama ko umay iti reunion tayo. Anya? Apay ngay. Kunakman no kunam nga umay ka. Namnamaan ni Lulam ti susurot mo kada kami. Dakkal ariyon yun day dya iti side ni Lulam.
Naskan nga umay ka. Ti kasta, ma'am-amumot, dagiti kakabagyan tayo. Kaya't ko unay ti sumurot, mami. Ngam di nakmat pinalubusan ti bus ko. Holiday ngamin ita. Kat ado ti tao dito'y mall. Kasapulan na ti ado a taong agbantay dito'y pwesto. Kastaya. Wen, mami, sana bale, mangtedak iti usarin nyo amapan iti reunion. Ken mangtedak matan iti itudyo a contribution tayo. Ay kat sika nga rod anak ko. Pagyamanan mi unay no adaytad mo abusbusan mi amapan makireunion. Apa hindi ka agawid ita, manang? Saan? Si kapay laang ti agawid. Kas makita mat. Busy ak amang yor ornos kadagiti istak ko abadbado. Ag-overtime akpay para iti panag-inventory. Hindi ka nga rod umay iti kasarda manang Juan inton bigat? Ay, nubigat ka din day, Jay. Ketuan manang. Ay, sayang ah. Lugi ak manan nga rudin. Ano kasta? Siyak tuman laangan ti awan ijay. Huwag ka huli kang tumot ngamin manang. Kita man, bumakbagat ka na balasang. Ha? Ha? Kasta gaya ma. Kaya't mon samat nga awan allowance mo iti makadomingo, ah. Agaw ko lang day, manang. Si kamit. Angam adagan ka, no serious one. Ay na, nakaado ka man ako na konre. At iti kwartam, allowance mo day ta iti makalawas, ha? Day tuy matiitad mo kinirais na. Ibagam tumat ken kwan agumatang iti regalo. Isuntun ti itadyo kini Jowan inton bigat. Agpalingki kayon tumatan. Gumatang kayo kadag iti masapsapol iti balay. Igatangan nyo ni Lola iti kapina. Ken iyalaan nyo iti prutas. Wan? Wen manang. Hello manang. Birthday ni Lola itong Domingo. Kaya't kit-kit dawon na ti panagawid mo. Wan nga rod. Nalagip ko ti birthday na idinakitak ti kalendaryo. Iso na lang ang ta Domingo mo't dayjay. Sigurado nga ado ti customer mi iti dayjay nga aldaw. Lukasta, di ka man yung nagawid? Saan a talaga? Uray agpakadaak. Sigurado adinak tumatla ang palubusan ti boss ko. Umawag ak tulatan inton Domingo. Namaan ni Lola ti panagawid mo, manang. Sana bale, tamang tedak to iti igatang yu iti pansit ken pancake na. Ibagam to day taken kwa na, ading. Sikat ti makamo, manang. Wen, umawag ak tulangan iti agsapa. Sakbay ama panak ag trabaho. Ay, bes. Iday ka pa ya makumikum dita. Di mo man unay ti agpakabisi. Ah? Saan mo't best? I-check ko lang ang tilistaan. No asino ti kangatuan iti sales itabulan. Ay, asino ngay? Asino pa'y kuma? Disik ka? We, di nga. Yung totoo, bes. Wen ko naklang arudin. Ay, wow! Congrats myself ang arod. Kat, saan ang dinner natin later? Agasam. Day takot ti kay-kayat ko kan ka best. Of course, i-celebrate natin yan, bes. Dinner tayo. Then, agwine. Tapos, uwi na. Ganun. Areglado, Beshi. Go ako dyan. Okay. Agsubliak pa iti pwesto ka. Ang mga nodamanan gumatang kadag iti lako. Isupay ang mainayon iti points ko. Apay, agan ano ka? Naliday ka, Mat. One best. Natay ka no ti may isang ulitag ko. First cousin da mami. Ay, ala. Ay, condolence, abes. Kaya't ko ti agawid. Angam saan mat nga reply ni boss. Aw-awagak pa'y ngam di na mat sungbatan. Ay na, ang mga makumikom. Urayam, pacheck nga ag-reply mo't lang dayjay. Ay nakabisado ko ni bossing. No i-text ko may papan kadagiti stock kan collection dito yung pwesto. Ag-reply adagos. Umawag pa'y Ngam no pa nagpapakada. Awanan, di nan masangot ag-reply. Ay na, talaga kas dagiti business-minded, bes.
business ti ada iti panudot da. No may papan kadagiti concerns ti empleyado da. Ay, was na sila pakialam. Wan nga rod, bes. Manyangay. Talaga kasta. Ken mahal din naman natin yung work natin dito, di ba? Kaya anos-anos na lang din, girl. That's life. No kumata nag-eskwela tayo, nalabit ang mga opisina tayo ba't ita. Ang saan mo't? Isong agan anos talatan, Masakit ni Lola, manang. Sikat isang kadagulit na. Agawit ka kuma. Anya, apay, agan ano ni Lola? Anya ti sakit na. Kaya po siguro ti kinabakit na. Iso akas jay. Adun ti marikrik na. Kat, ipantayon iti ospital. Iso nga ro da pag-awidin da ka manang. Tapag tutungtungan tayo ka no. Doon niya tirumbang nga ramidin tayo. Ngamin, no ipantay ti ospital. Parikot manan no asino ti agbantay kan kuana. Sige, agander tayo iti trabaho. Iti kas na, makaabutak pa iti biyahe nga agawid dita. Agawid ak nga agawid ading ko. Sige manang, urayan da kan. Kumusta nga ni grandmother you, Bes? Dayjay, aday ti ospital. Madama atamtamingan dagiti doktor. Nagan ano nga min? Insardeng nakano tinaginom iti maintenance na. Iso aday jay, ngimato ti blood pressure na. Dandan inaatake, bes. Ay hala, apay nga tayo sardeng na? Naibus ka no ti agas na. Di na mo't imbagbagaan na ibus gaya man. Saan mo't kanun analagip ni mami adinamag. Ay, una yan. Sana balian, saan mat adelikado ti kasasaad na ita, Bes. Okay ka no mo't ti blood pressure na. Amangan no iyawid na matlaang ita. Wano inton bigat. May nasaya to kasta. Ay, asino nga ti kadwana ita yung hospital? Ni mami, kandagiti do ang kapsat ko. Mala, di ka nagdanag, Bes. Tinapatag ita, kat naispalan iti paggad ni Lola. Ray, apo. Apay, Lola? Awag aman ni manang mo, Arubin. Ipalagip mo kan kwa na nga inton umay alawasan ti anniversary day di lulom. Iti kasta, sapsapaan na tagpakada iti bus na, kat makaawid. Aywan, nagbiityal daw. Makatawan gaya man manipod pimusay ni Lolo. Ay, wan nga rod apo. Agparte kay kadi iti baboy, Lola. Katuan malaksid iti panaglualo tayaw. Arabidan tayo lata tinainsigudan akaugalyan tayaw. Amang lagip kadagiti minatay tayaw. Ay, kasjay. Adda lang ro din walo. Adda pa'y maparte? Wan apo. Iso nga ibagam kinimanang mawan. Ipalagip mo. Mga ano nalipatan na. Sige, Lola. Awagak ni Manang Ruby. Ay, wow! Talaga nakasaganan dagiti groceries nga yawid mo, para iti kasangay ni Mother Dear. One best. Pasalubong kumot kin ni Lola dagiti daduma. Ay na, excited ak nga rodin nga gawin. Mom, kasla italang ang makita ti kinaragsak mo. Ah? Isaya best. Oo! Si Maranta ka kaya? Siyempre si kan ati pinalubusan ti boss nga agbakasyon iti talungal daw. Sakit kasangay pa ni mami. Wala. Ay na, uray siyak mo't ano bilang. Diyak may ladawan ti ragsak amariknak no kasta. Nang runa, get together ti pamilya. Ay na, sayang. No kung mamabalin na sumurot akmat iti panagawid mo, tamapasyar ko mo't yung lugar iyo. Wen nga rod best. Saan mat ngamin amabalin nga agabsentado Angam sana bale. Patsyak nga adan tumat na ang gundaway makapasyar ka ijay lugar mi. Lola! Manang,
Manipod nagsakit ni Lola. Sikat isang kadagulit na. Lola. Nukas di nga dagkasar. Ag birthday. Reunion. Kan ada matay akabagyan tayo. Tunggal ada okasyon. Kat sikat isang kadamag na. Kanayo na damagan na. Nugawid ka kano. Nagsakit. Nagdagsan ti barukong ko. Manang. Apay, di mo inuray ti panagawid ko, Lola. Apay. Napigsa pa di kalman. Nag-iisang pa di ko nakagawid ka. Pag amam. Basta matlatan na kusbo iti nagtugawan na itigid ti kama na. Hindi bangunan mi. Saan mo tan nga angas? Unay matanti kastoy. Apay, di nagnauray. Apay, Lola. Manang. Pakawanan nak, Lola. Pakawanan nak na italaga nakaawit. Nakaalak ngagpaisoy ti bakasyon ko. Ngambang kay kamatan asin ang patag. Wah, kumusta ka, Bes? Agsubli ka din iti trabaho? Pampanunutek nga ron. No agsubli akpay, when no agbiro kaklangan iti sa bali a pagtrabaho. Anyat kahit mo asawan? Diyak mo, bes. Aging gait. Kat mariribo ka nakpay lang. Itian niya. Diyak mo. Basta diyak mo, bes. Ay, haladay ito'y. Diyak nga ron ang mo no ay antiparikot ita. Tinga ta trabaho. Wano siya ka mismo. Ha? Kaslaak makon-konsen siya. Nang runa no titungtungan kat may papan iti pamilya. Anya mo talaga kitang ibagbagan, Bes. Saan ka maawawatan? Tunggal adda ngamin okasyon iti balay kat awana. Kaya't ko unay ti agawid. Ngam di nakmat nga rod palubusan ti boss tayo. Italaang ama amiris ko ti amin. Uray di na kayat nga agabsenak no talaga akayat ko. Awan mat kat ti maaramidan na. Husto ka, Bes. Ken may saan mat abulakbul ti papanam no bilang. Agabsan ka para iti pamilyam. Wan nga rod, bes. Nung amin agpakada kat saanan nga agreply. Ti amok, di na kayat nga agabsenak. Iso apan agkunak kat addamot laang nagkurangak. Inununak ti trabaho ngam ti pamilya. Banag apagbababawiyak unay. Ay, workaholic ka ngamin, Bes. Pudno may ikam ti pamilya may ti kwarta. Maitad mo ti kasapulan da. Angam dumalatamot, ano adda ka. Mas mahalaga pa rin ang iyong presensya, ganun. Pudno unay date na, bes. Angam, saan pa anala daw ti amin? Mabalin pa sulnitam, nagiti nagkurangam iti pamilya. Ure awanan da lolo ken lola. Adamot pa ni mother mo, ken dagiti siblings mo. Bingayam ati oras mo, bes. Sana puro trabaho. Tani, di tayo amo, no kaano ti panangipulang tayo iti bulod tayo abyan. Iso habang andito pa tayo sa earth, ay kat enjoyin natin, ganun. One best. Kat agyaman na kadagita nga advice mo. Manipod ita, ikakon iti oras ti pamilya. Tapno awan to ti pagbababawyak. Duwatawan matan tinapalabas manipod na tay day di lolami. Kat ita, tunggal ada okasyon iji balay, kanayunan ti panagawid ko.
Awan ti okasyon apal palabsek. Kanayon kon nga ununaan ti pamilyak sakbay ti trabaho. Inistoryak daytoy ngamin adu dagiti pagbababawyak ket kayat ko nga ibinglay kadagiti padak adumdumngeg. Adu ti panawan asinayang ko gapu iti ayat ko ang makaornong para iti masakbayan. Naamiris ko nga awan serbi ti adu a kwarta no awan mat oras mo iti pamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan ket sapay ko ma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Ruby. Ken ka pagayam, Ruby. Pudno unay ti kinunam. Awan serbi ti adu a kwarta no awan mat oras iti pamilya. Adu nga agpayso ti kwarta. Maitad amin a kasapulan da. Ngem saan nga omdas dayta ngamin ti pinakaimportante ket ti presensya. No maminsan masulisog tayo ngamin iti silang ti perak. Kayat tayo nga umado ngem di tayo meten mapupuotan ti panaglabas ti aldaw. Ado dagiti mamis tayo, ado dagiti mapukaw tayo. Banag apagbababawyan tayon to iti maudi nga aldaw. Patsyak a nakaibati iti adal toy pakasarita ang pagayam ko. Ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.